Kurumjare Times of Manipur ki all news meng tabri ba ma'am pum po menega sagol sem nam kan taram nok jari pungja se fawbagi maroi ba paw sung pizare Numit mari ni chupna chatharakwa Festival of Narrative Art Form in Manipur ngasi maitai puya wari libagi thorom kan lonena loisun bagi thorom pangthokre Thoramasi Manipur State Sumang Lila Council amadi Theatre Mirror Imphal ani puna khusam Ivoyama Sumang Lila Sangle na pangthokiba kunganipan suba Moirang Parvada yumpham oiba tha amagi training gi manung chana chathakibane Thoramadu da Imphal East ki Adyaksha P Bimola na thoiba mitungland Manipur State Cooperative Union ki President L Tom Pisak Singh na thoramapu Sanamahi Temple Board ki Member Secretary Sevadata Luwang na khanaba mitunglen oina Loinana Project Director Padmasri Nabawarepa, Camp Director Sograkpam Hemanta, Sumanila Council ki Lifetime President PH Gunachandra Sharma, Vice President L Tomba Singhana, Jingba Singna Sarugyake. Thorunga Mari Lenina Wanglu Singh Haikibada, Ariba Matamgi Art Form Singh Kadana Bahona Bada, Levak Miam Nachoba Tadang Luminasi, Agriculture, Equinangak Chagadabani, Hagolaliba artists in the art form singasi Karahena, Parks and a Kangana Bagidamag, syllabus curriculum, the Hapagi Tangai for the Lady Haike. Hairo Assembly Constituency ki MLA Dr. Thoksum Radesh Shamna ngasa Kendra sigi manung chena leiriba langmai thet ki mairu sigi mayum du chatuna puning thogot kre puning thogot pagi thoramadu da khungang sigi oina handak ta haido ki ba SLC exam da taraga manga suba position da lakhi bi chanam sana machagi mayum da chatki MLA na mahiro yase ka haktheng na wari sanaduna ma ki tungi career amadi tungda kari pamni ba haiba ki matang da wari sanake Maki puning thogat pagi khongchet adugi manung chana exam asada mark ani khakta magwatuna position chalaudrabi khungang asigi mahairoi maibam sorbena debigosu mayumda chatuna hakthengna unake MLA na mahairoi ani busu position chalaudre haiduna pungning sothadana ba amadi tungda hena kanna khonaduna mahangna pamliba pandamadu yognana ba khonagadabani haina puning thogatke MLA na mahairoi sing asigi tungi lakadaba lambi singdasu kendra sigi mihuta moina pangba yaba mating pangani haike Chahi Kudingi Pangtopa Kendra Sigi Apapa Mairi Singbu Okpagi Thorama Adubusu Atubada Pangtoklagani Haike. Ngasi MLA na Makoi na Chawna Mai Pangpasida Harau Manbadagi, Makoi Bu Hakting na Unaduna Wari Saba Lakiban Haike. Asum na Mairi Singi Mayum da Chatuna, Hakting na Unaduna Puning Tagat Kibasada, Mairi Singi Mamampa Singna Apin Punglopagalodina, Tungda Lakadaba Mairi Sing the Hena Hoding Bagi Ihulama, Pongalagin Haina, MLA Kungangasigi Miam na Pen Pungloki. Panbaya abadi taraga mga suba position da Yauruk Libi Sana Machana langmai tet kungangi ahanba position holder oibet natana mahang natam liba EK Blooming School Charang Pat kesu ahanba position holder oibani People's Action for National Democratic Movement Pandamna Irungbam Jolen Maitaibo Hauki Balisingani Kungamathoi Jun Amadagi suspension na Tamlaki Badu, Matam Chupagi Oina, Pandam Dagi Tantokle Haina, Pandam Gi President Yumnamcha Dilip Kumana, Kudik Piduna Tadorokpa, Cherola Manakangalagli. Cherola Sinamakata and Hai Irungbam Jolengi, anti organization Oiba, Tabak Toram Singaduna, Maramueraga, Kongtanga Sitangai Fadan Lokatani Hairi. Mag Makata na Pandugi member Oidre Amadi, Maki Matata legal proceedings sing Lokalagani Hairi. State asida COVID license handurokpa makata na hengalakpa galwena COVID positive oiba case jamanga ga kuntraga taret yore COVID-19 command control room amasung IDSP dagi thadorokiba cherol sigi matungina ngarang sample chartret ga marfuga taruk test tobada mioi mefudara nauna positive oiba thengnake makoi singa do Imphal East dagi taraga nipan Imphal West dagi nifuga taruk thawal dagi manga Bisnupur dagi mari Kakching dagi mari Kangpokpi dagi ama Ukhol dagi ani Churchanpur dagi mapan amasung Kamjom dagi amani Positive Webeki Chang Nachada Taraga Mathoi Dasmik Manga Oiki. Housing Fawbada State Asida COVID positive Oikiba Punba Masing Lakamba Lising Kuntraga Nipan Subna Kuntraga Humdo Yore. Amarom da Lashid Asina Maramoidina. Sihan Kiba Punba Masingna Lising Aniga Chama Kunga Mathoi Sure. Makata Namio Nifuga Manga Nona Lashid Asigi Fagalactuna Disaster Toke. Makoi Singadu home isolation Torakiba Mioi Kuntraga Manga Rems Tagi Manga Janims Tagi Ama Amasung Seza Hospital Dagi Marini. Nong Makaktada COVID positive Iba Masingi discharge Toba Masingna Hantabana State Asida
लाइचेट असिदगी फगलखिबा चांगना मखाताना चादा मरफुतरा निपान दशमिक सिनो तरेता हाइथरकले लाइचेट असिदगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखिबा पुनबा मसिंगना लाख अमा लिसिंग कुंट्रागा मंगागा चहुम हुमुद्रा मंगानी चेरोल सिंह असिना मखा तारदुना स्टेट असिदा नोंग मखक्तदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलक्लिबा सिगी येंगलगा मियाम द पाक्सना वैक्सीन कापगी थबक चथरे ख्वाइदिगी नौना वैक्सीन डोज चमंगा सुमना मंगा कापखे हौजिक फाउबदा स्टेट असिगी मियाम द पुना वैक्सीन डोज लाख कुंट्रा लिसिंग तरागा माथोइगा सुमना चामरी मरफुतरा माथोई कापंगमख्रे लोइनना अहानब डोज कापगी चांगना चादा 39.0 अदुगा अनिसुब डोज कापगी चांगना चादा 59.5 ओइरे हौजे हौजे स्टेटस की ओइना जेनिम्स कोविड लाइंगनबगीदमक जेनिम्स लेरिबा अपुनबा फमुंग मसे कुंट्रागा निपान लेबदा तरागा तरेट सिजनरे फमुंग कुनगा माथोई हांगदुना लेरि अदुगा रेम्स की ओइना अपुनबा फमुंग निफुगा तरेट की मनुंगदा कुनगा माथोई सिजनदुना फमुंग कुनगा तरुक हांगले हौखिबा पुंग कुनगा मरी की मनुंगदा इंडिया दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा केस लिसिंग तरागा मंगा कचामंगा कुनगा निपान थेंगनकिबगा लोइनना लेबाक असिदा लैना असिना नहानकिबा अपुनबा मिसिंग गे क्रोर मरी लाख कुंट्रागा तरेट लिसिंग मरफुगु हुमदोइगा हुमफुगनिथोइ सुख्रे नाकल अमरोमदा लेबाक असिगी ओइना लैना असिगी एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग निफुगु हुमदोइ चात्रुक यांखैगा मरी दा हंथरे पुंगफम असिमक्तदा लैना असिना मरम ओइरगा मियोइ कुनगा मंगा लैखिदे मसि थारगा हौजिक फावबदा लैना असिना मरम ओइरगा लैखिदबा मिगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग कुनगा मंगा गा चात्रेट मरफुतरा मंगा सुख्रे हौजिक लैरिबा लैना असिगी एक्टिव केस मसिंग असी अपुनबा नहानकिबा मिगी मसिंग चादा 0.3 ओइरे लैना असिदगी फगलखिबगी चांगना चादा मरफुतरा निपान 10.3 ओइरे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री न पीबा डेटा अमन उडले चाकमा हाजोंग की चयनबगी मतंगदा वारेसिन पुरकनबा ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसुना लेंगाक्ता तक्सिलखिबा दाबी अमदी थारखिबा मतम अदुबु लौबिदनबा अरुणाचल प्रदेश चाकमा स्टूडेंट यूनियन APCSU ना अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू द तक्सिनख्रे APCSU हाई ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ना रोविन चाकमा की मथक्ता सिरकलिबा मराल खुदिमक युमफम याउदबने अबसुना ड्यून एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की मनुंग चना लेरिबा चाकमास अमदी हाजोंग चमंगा रोमदा ड्यून ESC ना रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट सिंग पिथोगी हाइन मराल सेरे चाकमा की मयूरी लुक असना चीफ मिनिस्टर खंडूदा ड्यून की एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर EAC S रॉय अमदी चांगलांगी डिप्यूटी कमिश्नर सनी सिंह बुमपुंग फाना सौगतुना मसागी मथौ निंथिना पांगथोक चरिबा ऑफिसर सिंह असिबु आपसुन सिरक्तिबा युमफम याउदबा मराल सिंह असिदगी कन्वीनर बापेल चौखे पनबयाई हौखिबा निंथौकाबा नुमिता आपसुना तोंगान तोंगानबा ऑफिशियल कया की मथक्ता एक्शन लौननबा ड्यून की EAC ऑफिसता थोमजनखिबने अमदि चीफ मिनिस्टर की मफमदा नुमित 9 की मतमसु थारमखिबने हाइरे हौजिकी ओइनदि टाइम्स ऑफ मणिपुर संदोक चबा आवली न्यूज लोइसनजरे मियंग ताबिर बसिंगबा मुखाना खुरमजरे।